Usa nga 43 years old nga lalaki dito sa Japan ang nakilala hatawag nga Uncle Praise. Ang nagpatikanghin kakaiba nga pakabuhi. Ang maghatag hin pagdayaw ang mga tawa kalsada kabalyo ang gutiay nga kantidad. Dati nga office worker dito niya Tuchigi. Nga numagi ni Uncle Praise hin grabe nga ayat ha kinabuhi mao man mag-adik. Ahuygo. May tungod hini nawarayan hiyahin trabaho. Waray makapagbayad din utang. Ngan nahiray og gihapon na iya pamilya. Nagmaan naman iniya nga ginbayaan gihapon aniya huygo ngan nagtikang nahin panibago nga makabuhi. Hingyap niya ka brigada nga maging street performer pero waray hiya kakaiba nga talento. So ganiton magic or pagkanta. Sangnit nahuna-hunaan niya nga maghatag na lahin mga pagdayaw kumo pamaagi hiton iya pakabuhi. Bit-bit ang karatula nga may nakasurat nga I praise you so much. Nagtikang hiya magbiyahe ka do Tokyo agod maghatag an iya kakaiba nga serbisyo. Isandahan ay waray nadaop, haiyahin pira ka oras. May na niya mga regular nga mga kliyente nga nadaop pa iya kada kinahanglan nira hin moral support. Maabot naman ha 10,000 yen o kung 3,600 pesos ang ginkukuhida ni Uncle Praise kada adlaw haiya pagdayaw nga negosyo. Diri la ini naghahatag ni Uncle Praise hin positibo nga mensahe iba kundi nagiging pahinumdom gihapon na tanan kunti paunan o ang simple nga pagdayaw inagdadarahin kalipay ngan sugad man inspirasyon hakinabuhi hiton usa nga tao.